Susmana hangire sidi There's a lab in this lab, certain lab, this lab, so bela, biasa bela, lansun bela, so is la. Devika la, Helen la, Prince la. Hong dog in it. Young Wakoi, Makasum Satari, Yakwingasi, class 10 gauge statistics that we yak and we measure the central tendency on banana. Aduga class 11 statistics and original attempt we measure the dispersion variation kayam dispersion lay kayam the tangai is at whole lay ergo adu wala pane how do example big example je khang tar no Skino si di saji ida yeah adudi example big si example je noi ngombriong rosni labo Rosni ngau bu la krabo adu itardi Rosni do no any layer college se Rosni the pan hai ke tum example Rosni da har ke se lai sa layer college aduga amana sai lakhiba Devika har se lai sa ga Devika ga ne yar ko mobile ni je walking am se le yar ko walking chen bazida ho jaina example ma kya Mabine ki minze mabine nong mada se nong mada kilometer tara se lambe yai mabine mana di amta larisana nong mada ahamno mita kilometer tara sen kana Devika na nong kilometer kun se lambe yai admane kilometer di mabine fix tham de ba dum che nai ba yare ko ado nong gini ko numit aduda numit tara ni harje numit tara ni se lakpo ngai jida numit tara ni da larisana ahamno numit kilometer tara se le yani suba numit tranga se lambe yai ahum suba numit na tan na kilometer manga khatang chen bai mari suba numit na moen tan ge jan kilometer ani khatang chen bai manga suba numit di thawai khai yaudna kilometer kun chen bai yai ko adman chi le khala je adu mayam du gi min do x bar represent ori dana x bar ja min ja 20 kilometer na ha ge yai ko Devika ju sieli lai saga mana de Devika ju ngasina kilometer kun chelaga hayeng kilometer manga chelam ba yai hangsinam ta chelam da bi hangchina tumba got patan na kilometer am da chelam da yai aduna hangchituna zero tare yare ko aduna mitugina ado aidi mai data da smai or kana 5 10 15 tan man mituna zero smaina
mathang mathang lerangmani amai so adumaina numit tarani gi amai chen baje Larisa gi di min lau kan da kya tare ba hojiki 20 tare 20 km chele min je ai di min 20 tai haibe thadi min 20 tai haibe thadi kai no min 20 tai haibe thadi ma na cheli do cheli myam do kun jilam be tranga jilam be tra thuk jilam be adu myam do kaidor ba adu myam do min lawra kan di punna yang kan da kyam chen gi du ne adu mai ju min lawra kan di chama le me ma ju 20 jilam me sibuk da oh mobile ni je charak pa ma na cheli ji khangya adu da aujigi standard deviation je standard deviation di kai ne represent da wa hi ba sigma na represent da wa hi do standard deviation di ase ka wa de standard deviation ja sira 5 km wele me ba Larisa gi yare ko aduga kaino gi di akhoi gi Devika gi di standard deviation ja 10 km wele me hauji noi da question am hangya standard deviation ga thar khang ko standard deviation ai tarik am disperse to ga bani ado Larisa ga Devika ga ja kanana hina sang nai ram gani aji kanana hina consistent we ram gani aji kanana hina kero tong gani min budi mana re mabani numit tarani du da around 20 km around 20 km chele ado keno di khenare dispersion di khenare aji standard deviation ni ko sengang ta kheb do standard deviation di Larisa gi 5 oi re adu ga Devika gi 10 oi re ado itar di mabani je kanana hena consistent we ram gani kanana hena aji tandab ji kanana helam gani sine who is lazier haidare kanana hena talam gani sine mabani marta aidi nuti gi sang naina cheli ji kanana no sine nuti sang nai cheli na leptho ya bna tu ko aidi kanana hena kano torong gani ba kanana hena kanana hena se adum chang naina give up torong gani ba mui ani marak ta amana de hena talam mani sira kanana ram du mal haino kanana ram du mal atai joiner ro nabai ni jana samak swairo Larisa ga Devika ga nabai ni samak swairo asawadi Devika ai ri ko yengji atai di school nam ne atre Devika Larisa Larisa Nides Devika atai di mabai ni masamak ti kaino hai trisbo kaino presence ha ga sa chajar lu ne ba Larisa Devika na Larisa Devika Devika Larisa ne kai hai Larisa na jo hai Larisa di kai chakrage I'm interesting with topic am tawdini ko ngasi topic sa Vidalakshmi Larisa kai Larisa ka chakrage Larisa na imale yare Larisa gi haira bina I haira ge noi Devika ai to kai gino Larisa na sang na ye dispersion ka na ren saw ke Devika na dispersion jaw dro ai standard deviation je Devika ne na saw gram ne adu itardi siragi hai je standard deviation je Devika ne jaw gram ne sina greater than oi gram ne adu itardi Devika has more dispersion ai dispersion is our standard deviation no mana ja me ba more dispersion then Larisa dai di Devika ne na dispersion jawe yare ko dispersion jaw wai je kaino ai nang tak khri du di jam phajana
dispersion chawba haise kaino Deepika adagi boinao adagi highland ge chumna taram dje ong syang je dispersion chawba haise kaino dispersion chawba ai tadi ma do variation yam me habne dispersion ai be thadi variation yam me habne dispersion ya thado dispersion chawba ai tadi variation yam me habne mobile ni min mana raju chawrak pa 20 km sen da jo Deepika ne na dispersion chawre ai je Deepika gi di yam lam nei habne ma di 0 km sen ba jaw ngani 20 km sen ba jaw mani adi tu si yam lam na re habne ten do ado lai sa gi di tu 5 I mean nak na re haba lai sa gi di selak pa matam da around 20 km gi maya da dum sen ge ne am nungti gi 15 km sen ba 20 km sen ba adagi 21 km sen ba 22 km sen ba 26 km sen ba sumaina 20 gi maya do na sen ge ne ba adu Deepika gi di min 20 da tar ju ko ma di 20 km gi maya da di sen nu ne do tar ju lam na ne ha ba ni 20 km ga yam lam na ne ju 10 lam na ji tu yari ko dispersion 10 ta ji yam lam na ya ba ai 10 km sen ba 15 km sen ba adagi se 21 km sen ba 25 km sen ba to lam nei ba lam na smai sen ne ba to se 20 ga 10 ga lam na do sa lam nei mangon da di yong to loi naksan ra ga loi se le 20 ga 15 ga 21 ga 26 smai na sen ne ya adu itardi adu ne ba dispersion hen bai zilla Deepika ne na dispersion yam am ne standard deviation na yam am sina be thadi lari sadi nungti gi sang naina 20 km gi mya siel le ba 20 km pha ba ya ta tha ba ya ado Deepika su 20 km gi mya siel ni ado Deepika gi di ware ga na 10 km da to thok ba ya wa ya go mayam ta tha na to thok ba ya wa nong wan khang hen ba ju ya wa gyan dar ba ina ja aduna ina hab do hen na ba ni rak ta hen na chang nai ba haib gadra ya go hen na kano mai kilometer duga chang nai ba am da chelak pa consistent we ba kana no ai tar di lari sa ai ne mai phul ba de mai phul mal ya gyan dare ko lari sa ai si gyan dare ko ado hauji question am gang ge siradi min do chap man ramni na min do 2020 we bagi nang na dispersion asoba ngang do adune na consistent we dia gimne Deepika na consistent we dia gimne Deepika di madi lamjin chen ba matam da ta na sele na ai ne ba amuk ta ba yam kitang chen ba nong na tan na admai nong na keno 20 chen ba mai sele ai Deepika na he na keno lai sa ne he na bhajan sele ai gimne Deepika di 10 sele ai gimne ado hojik on thora gib da ta je data on thora gap se siro on thora kan noi kamai tone te yone siradi nang na compare tong ngong ri je kari gi ne bai na ab do joges ablis min je sab man me ba ahoin to ri je kai no compare to ri ni standard deviation compare to ri ni khoi compare to ri je yare ko ahoi compare to ri je standard deviation compare to ri ni ado aina hoji to tu jina standard deviation compare to ro to ro ba kamai to ro ba hoji na sai du ti min mana bai ne ba min mana do 2020 we gi draw min mana bai ne ba standard deviation aso bu ne hin tal le na gim ne standard deviation p ba lai sha ne hin na chang nai na si le ha gim ne yare ko handau na min je manam jari nang kamai compare to ne hoji hang di question min je manam jari nang kamai compare to ne min jo sirna 10 wera me 10 km sirna min do 20 km wera me Sirdi mabai ni merak to kanan hena talam gani lai sa ga Deepika ga da la shai lai sa ja around 10 km 10 km nungti ki 10 km ki sang sele aduma gi standard deviation na mar cam variation cam disperse of ge 5 km to web Deepika na nung da 20 around 20 km chele aduma gi dispersion cam lo ya kan 10 le yong na sai khera do na sai 2020 araga sina pikhim ne object amana ps sina si ps sina chawre sina si chawre kawai tong ne mabai ni mar kana ne na kana to wa di kana hainga me sa na sai gi maina kana consistent we kana to wa hai tat haina ro kamai to do no
कमाई मानदनो कईगिनो मानदोइसे मी अमगा हापसलाजने दुदि मी अमगा हापसलाजने रोशनी आइबा आंगांदो काई चखजानो खंदेको मी मा हापसलाजे आइजे केनो हापके बेनरिस हापके बेनरिस ने अराउंड केनो सेल याबसे around 15 kilometers चले अदुगा मागी standard deviation ना standard deviation ना से 15 kilometers है ना 30 kilometers चले my standard deviation na se 10 kilometer na hada and beneris na debigane la isane ahum sure usina and larisane debigane beneris na mohum sure the mohum jakana ne na consistent were mane do de यारे नोय बेनरिस का हापु पोजिटिंग और माले बेनरिस की खलु कुछ वाइदे अदो लाई सागा देबिका नोय खरना माननी हाइरेबा कमाय कई माना जनोबा लाई सागा देबिका जे मबाइनी कंसिस्टेंट ओय माननी हाइबने कई माना जनो हौजे हंग क्वेश्चन जे आइदि हौजे तौरइ जे अखोय केमत नते extra topic masa amne khoin dok tu extra topic masa ama akhoi dispersion on bane akhoi tam dispersion on am khulai de gari min deviation on gara variance min de range na am range on gara min deviation on gara mathang da kai no on gi ba standard deviation on gara variance kana taw gara variance na standard variance to variance size de standard deviation size de kai no ga variance square root lo ab mathang limitation mathang solve do lak pane housing laizina adugumba dispersion naina rakpane ba khoije aduda compare do rakpane to mi ani natraga ani dagi henbasing compare do rakpane to lari chani de bikane benares moi hungi compare do rakpane adu moi hum je hena consistent kana na woine habane moi hum jida kana ayam gesra moi hum jida adu debika ga lari saga di noi na ai gare all debika ga lari saga di ma mana ga ni sine ablis ka kaino ga naije bainaw ga naije ade prince ga naije ado kari gi ro ba kamai no aduna haujiga koi anouba tamama anouba definition ama anouba khulai ama torkane hauji develop tawra ne sagala ne anouba khulai ama karimba kari dawna khulai no haikanda sumaina compare torbo matamda tongan ba data ni gi to data tongan liko debika gi data larisa gi data dagi benares gi data yare ko larisa gi data ado yo no ke dona ri je asau burai je e sau kai na ri je mi asau bai ni ko e sau kai ai je ma je asau bunai je kreba I think Larissa is more consistency than Devika di Larissa is consistent with Mali because her standard deviation is less than Devika yare go standard deviation je Devika den pie to Larissa standard deviation 5 ne Devika standard deviation 10 ne adun Larissa ni hena consistent woini sine standard deviation bu taradi akoi consistent woini sine khaleje ado kano achauba hauji question counter question aina hang thuije Devika gi min di jam khalai jidi yo devi Larissa na kano standard deviation pick dar ju Devika gi min di jam khalai jidi ere go aduna hauji anouba khulai ma koi semane kari khulai sumaina standard deviation tongan ba data mayam gi tongan ba mi ani na traga hum gi standard deviation kayam dispersed thui
kana hena consistent way chugumba dai narak pama tamjida hojiki just standard deviation compare to buzna yaraktre ba min khenara di yaraktre ba to min khenare adu standard deviation khenare kamai compare to no koi da matha sare gyan tar bai na ja min khenare standard deviation khenare kamai do compare to no koi matha sare sida kai I got the coefficient of variation I ba topic se to khane ba khulai je pala khane coefficient of ngasi topic si maming ni ko coefficient of variation ai coefficient of variation coefficient of variation sam na c dot v na ai coefficient of variation yare ko coefficient of variation ai je kem tanate coefficient of variation ai je sigma by coefficient of variation ai this is ratio ne ba kana ratio nangi sigma ai the standard deviation du da sigma the standard deviation du kana yellow ba nangi min na yen bi ba irai lai coefficient of variation ai da de coefficient of variation yare ko adu da koi percentage to ni ba yo percent on na loi nungai bane sigi sira sini kyam yawi 50% ni yare ko adagi nang ngasi extra work kyam to ngami 20% extra to ngami percent je we always love to express things in percentage da koi haiba dum pa me ba percentage ne na koi de na confident oi ba duna percentage haira nang sira 100 apa kane aseng mai di coefficient of variation ai ta di kai ne ba standard deviation da min na yel wa bane kamaram je kai no khang kan ko yen mai maram ja adu da 100 ama phai je kai ne ba percentage da won am ne percentage won ka da kamai on 100 na dum puri nam ne no ning jang percentage se on ba percentage se puthok ya da 100 dum puri nam ni ko adu ne se adu idari puthok sine larisa gi standard deviation kya ta gi ne larisa gi coefficient of variation larisa gi an yeng ji ko larisa gi coefficient of variation larisa gi cv coefficient of variation magi sigma di standard deviation di 5 tare 5 by 10 into 100 are ko 10 jana min adu itar si kakthana re adu 50% larisa je 50% consistent way ba 50% ke dor ba consistent way ba yare ko adagi si standard devika gi mu yenga ji devika gi 10 by 20 into 100 yare ko asi si kakthana re 2 na si kakta di 50 adu 50% se jo benares ke mu yang ko benares ki coefficient of variation 10 by 30 into 100 kakthana re si 0 ka 3 na kakta di 33 are 9.333 adu itardi 33 around 33% were adi 100 na purin di 33 around 33.33 work to now a 10 na purin adu bo 33.33 ado 33 ka thang lo ji point da pugum chi ado itari na usi kari phangage nang na usi phangai ba khulai je nang na adi ratio ne ba magi standard deviation mayam du da min na yen bi wa ba ne ba adu tarai ji nang u re se kari u re larisa ga binaries ka 50% consistent wo ye ai di consistency value do manei ba ado binaries ki pick le me kari gino binaries na devika ga larisa ga di pm je kai gino kana hainga me na noi me marta binaries na hena sang nai ram dre ha bane yar ko binaries na thelui jaugi min ju jaugi standard deviation ju jaugi binaries na adu go man hena sang nai am je kai gino noi kana hainga me standard deviation di mo yang na kan da binaries na chau chau is di anti yong ne standard deviation pick pai na te ko standard deviation je ong binaries na chau chau is di larisa standard deviation 5 khatang ne larisa standard deviation p is di binaries ki standard deviation 10 ne hai di min chau rak pai ne ba min chau rai je ong min jawrak bai je kaino ma mayam chel hai ne kilometer min jawrak bai je min jawre hai je kaino ka 30 km maya chel hai ne adu standard deviation 10 dai hai be thaji kaino
standard deviation 10 tai hai di kai no standard deviation 10 tai hai be thadi man 30 km chen ga anda magi kai no du di kai magi 30 km chen ga magi dispersion du di 10 lai ha bane yare ko aduna min ge standard deviation ge khenab jo khangena dispersion standard deviation dispersion kyam kano taw ge ha bu ne aduna sina ni je kem te more the coefficient of variation is showering more is the consistency of the data data do more consistent we gane noi para do jawni ko consistency showering kano jawni ha kano coefficient of variation showering kano to consistency hela kane ai coefficient of variation akoi no all is kari dawna bo all ni ba coefficient of variation sakala ija ai na uja ba do nangi data do compare to rong na ba to rok ne yare ko ado nga ko ko nam ta ke mo isa kamanya igi consistency sir I jang to the data having the greater is said to be more oh howji nga ko ado moy hum jida howji keno ga larisa ga debika ga benaris ka moy hum je kana na consistent ioi woi hai no adu gi pakhum de piram je noi susmana de hai gare kana na he na gano ioi woi ba debika na consistent woi hai ba ado debika ga larisa ga di manai ne kana na he no woiram du no benaris ne na woibam thoi dro consistency je anthi yong ne benaris ne na woibam thoi dro my 50% da gare my 50% da gare my 33% ai bane coefficient of variation yare ko my 33% ai bane sinai je keno yong ko my the around 30 km sel ai bane 30 km adu consistency 10 lai hai ne and sorry dispersion 10 lai hai ne yare ko dispersion 10 lai hai ne aduga debika gi jina ma 20 km sal dispersion di ma nai ni ong to Debika ga benares ka je Debika na 10 km in dispersion mabai ni gi sai bi chang je ma nei ba aduga kaino Debika di 20 km ka thang sel ha bane adu benares na di hena yam na sel ma du ni chen be chang de yare ko aduna nang siragi confirm tare ba oh adu benares ne na consistent were mane ba kaino ai ga anda kaino di manare akoi gi dispersion di manare adu kai di khenar me ba kilometer chen baje kano ne heline benaris ne heline yarba adu tardi nang sirai du je benaris is more consistent benaris ne hena consistent hoine ba adu mobile is ni manare debika ga lari saga di manare al debika ga lari saga di consistent ho 50% ni adu benaris ti 30% 33% ne ba magi 33% ai na adi keno coefficient of variation yami na mane hena chang nai ni habna te ko coefficient of variation ya mai je kari to ine ba ma coefficient of variation ne sai ke ma kari ha ge hauji compare to ko sinab ne abdo do ma ju kenu ga samma ne ye dispersion ne ma ju dispersion on khula yam ne yare ko ma ya mi ngai coefficient of variation ya mi ye kai do dispersion thok pe hen du ne ba aduna khoi chang nai de je debika ga lai sa ga ne ba benes di chang nai hek chu ne aduna sei khang ong asi akhoi nang han dai to ri je kai do khe kan da min deviation range adagi variance standard deviation adu ngasi na coefficient of variation moi belu ngai je wang be helingai kai do gane ba moi gi belu ngai je wang be helingai kai do gane ba variation thok pe heline adi sang nai daba henkal ai ne yar ko moi belu ngai wangi kari dispersion thok pe heline more dispersed to ne more variation to ne hai be thadi sang nai daba heline consistency heline yar ko asi lai ra do question amani ho je do lotion je adu asiga tang ko si endi de yam hangalei coefficient of variation je to question je hangalei adu no coefficient of variation ai ta de si ka pe formula je standard deviation da min ne yen ne duga 100 is the percentage one of ne percentage ke ne ya ko question amani yeng je question yam yeng ngam jamani khalang yeng lotion je
ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣꯏ ꯅꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯅꯁꯥꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯈꯨꯁꯥꯡ ꯊꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ 1 ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ 1 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯗꯇꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ Aꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ Bꯒꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯄꯤꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯛꯊꯣꯛꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ Aꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ Aꯒꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ क्लास तो क्या 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80 हौजिसे ऑफलाइन क्लास अखोई कनो हानागी नॉर्मल क्लास तो होबो यानरबो न ग्रुप से एक्साइ थमो सुमाइना सिना ग्रुप बी गी सिना क्लास से सबानै 10 20 20 to 30 ani thong da mi na khoi ani thong dau tare 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80 ai ko hauji class online to yar sa khari hauna ramna ya yar bane sa ya nadri sa is यार को तो इतारदी सी एफआई नि पिरम जी ग्रुप ए की एफआई है जी क्या पिरम बसा ग्रुप ए की एफआई है जी ग्रुप ए की जी ग्रुप ए की जी 9 9 17 32 33 40 10 9 है को ग्रुप बी की ना क्या पिरम बे एफआई जा 10 20 30 25 43 15 7 यारे को दुगा एक्साइ ही पुथो जिसने एक्साइ होइदने एक्साइ 10 ga 20 ga मरक्ते क्या होइबा 10 ga 20 मरक्ते 15 एक्साइ तादि मोबाइल नि मिंदो 25 35 45 55 65 75 सिजु 15 वर मने समान 15 25 35 45 55 65 75 यार को असले अदो माना मोर बे क्वेश्चन दंगो क्वेश्चन दो यम को ग्रुप A ग्रुप B गनी अदो द क्वेश्चन फ्रॉम गिवन data given below which group is more variable कर्म ग्रुप ने ना variable होगे हैबने अदुदि नंग करी होले यारे सिदी कनो नंग स्टैंडर्ड डेविएशन पुथो दुम यारे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पुथोक्तसु यारे को अदो येंगजी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पुथोगसु येंगजी दो मिन मानम तारदी यारे को मिन मानम तारदी नंग कइदौ यारे बा
coefficient of variation do kana in chawi har yeng yare yan tar bai na je min manam tar di ado min manadredi yar se dum hol ase min nan o to tong an min no to ni o question di loi lu bana te loi lai ne ba duga yam sangak photo jane ma tha sa je ado sang na hol ase akhoi se min bu bom dar ka le ra min puthok pa ma duga keno puthok pa ma standard deviation puthok pa ma yare ko adu tar di min puthok je khoi azumin method min puthok je e je loksala ge sira sigi e loksala ge ko e di azumin na bani azumin je se loksalo xi di khoi ma ya lo ro 45 lo tare ko e je 45 lo ni azumin method no hot ning jong ko ay adu mohan na tak le ya ponte ui haraga keno to gi do di haibra ui haibra me ta bani ko xi mayam da gi nang 45 khai do adu ga kana ni wa class size ne yelo haib ti ne yelo haib yare ko si oi gem ne adu yeng ase xi da gi 45 khai do xi di se le ra 15 da gi 45 khai do ta 30 yare ko sumiko 15 da gi 15 da gi 45 khai do ta minus 30 da 10 yen ta di minus 3 da se adagi 25 da gi 45 khai do ta minus 20 da 10 yen ta di minus 2 asidi 35 da gi minus 45 khai do ta di minus 10 adu da 10 yen ta di minus 1 sidi 45 di 45 khai do ta di 0 samane si ju 2 the 1 have 1 samana hola 1 1 2 3 smile on it yar ko sisna kai ne ba ui ne ui le re ko adoi ta di akoi standard deviation hopra matam da formula do ningsang kamaina formula do standard deviation gi formula do kamai pi ge ba standard deviation ai ta di root over 1 by n go thome ko 1 by n lai gemni adu go root over n haraga eba summation fi ui square na gemni adu minus haraga summation fi ui whole square gemni si formula sum bro si bo smai to gemni ko adu nang fi ui square bu thok badar kal ui square der kal re ko adu ui square whole osera si ma pa na ui square na hero ui square yare ko ui square hota di minus 3 square di 9 minus 2 square di 4 1 0 1 4 9 yare ko adugo samara nang fi xi ju fi ui ju dar ka le adu fi ui am bu thok si sima pa fi ui fi ui yare ko si ma pa ji ui ni ko ina si kitang confuse la mani a equals to 45 cd xi minus 45 by 10 ui hai je adugo sijna ui square ni ko ui square ni sijna yare ko sina fi ui ga ui puri no ba fi ga ui ga puri na ta dc ni je puri no amni 3 ga minus 27 yare ko 17 ga minus 2 ga di kya dar ba minus 34 adagi 32 ga minus 1 ga di minus 32 32 33 ga 0 ga di 0 40 ga 1 ga di 40 yare ko 20 ga 10 ga 2 ga di 20 aduga sina 27 ta mani 9 3 are 27 smaina mathang lega adagi fi ui square jo khoi derka lei horen aduna fi ui square jo nang sira hapamo fi ui square fi ga ui square ga puri no habane fi di 9 ta ui square di 9 ta 9 9 81 adu minus 63 ma pam pa puri na ro 32 0 40 si jo 40 ta ni 10 into 4 di 40 si di 9 into 27 di 342 yare ko sita adu dadi akoi yeng aji akoi sa gi coaching center hang bu de kaino asawa noi sai coaching center hang bro
yam ngan nang as nang nupi oza nupi koirabro nang bo adoi tardi akoi summation fi ui darkar leibani aduna summation sira summation fi ui ai si myam loi tin jana mai summation fi ui de ade 40 ne 20 ne 40 ne 20 ne de 60 dare 60 plus 27 di 60 plus 27 di kya dar ba 67 di 80 87 dar na se 87 ne adugo sina minus kya work to no 32 ga sidi 34 ga di 30 66 tare 66 ka 27 ga di 66 ka 27 sina sa nok sa ga dami ko to ni ai trom doi ai si ni pan ma pan 93 minus 93 yare ko minus 93 dar ni aduna summation sini je mu khai dong na ta de kya tare minus 6 tare summation fi kenoje minus 6 tare fi ui je adugo samana na summation fi ui square di kya tar fi ui square di si hauji gi dumaina oh hauji dumaina nang loitin jana ni sidi siloitin jana ro 81 ne 63 ne 32 ne 40 ne 40 ne 342 ne yare ko sidin jana nang kya tar ge kan da 342 tar ne yare ko adui tari nang min na na putoji min di azumin method pala ho tu ni ko min di kaya warni sa min x bar di kya warna kan da azumin method tu ni jingo a plus summation kya gi ba a plus summation fi ui by n I gimne yare ko nang min gi kano do ning jong adui tari into 8 class size government ko asi min gi from la ni class 10 do give do step deviation method to adu a di kya tar ga ba 45 tar ga ni adu ga plus si kya tar ba summation fi ui di minus 6 tar ga minus 6 into I ki value di 10 by n ki value di kya tar n I tar di ko gi summation fi ni summation fi ai di ke number of observation ni si loi din jana nang kya tar si ja n ki value ji ga no to buni ko 150 ta bani asi 150 tar adu itari si 10 ga si ga kathana yare adu si photo ga 45 minus ara si kya tar ni sa 45 minus ara ga si 16 da 15 ni yel wa bani yare ko 16 da 15 ni yel wa bani se yare ko 16 da 15 ni yel wa bani 16 15 ni 0.4 tar adu si khai dong na kya tar ba 45 da gi 0.4 ga dok tar di 44.6 tar adu nang min je 44.6 tar si mu khang amni min je adu standard deviation bu thok bu darkar lai standard deviation bu thok tar di asi formula je pala bu thok pro 1 by n ki value di kya tar ba n ki value di na sai hai gare ka hai gare ba 150 tar adu go summation n ki value je manung da 150 adu go c ki value di summation fi ui ki value di kya tar ba da 342 adu minus summation fi ui ki value di kya tar ba minus 6 ha bane minus 6 square yare ko kaino manung negative tholok tu ja thelo tholoi adu itar si hot dog yare 1 by 150 yare ko into si the root over sini puri na biro yare ko sini puri na biro ni 150 ga si ga puri na biro ni adu ga si di minus 6 square 36 yare ko adu asi puri na raga I loi sammage ko si value ma tara mani se nang calculator da hot se nang na IDC wole di loire di adu no in the exam de chukum ma sabu question di hangmoi ko aina si what is the for the class 11 students moi gi gano dora khalla hot po ani adi question ama dang ani dang holam drati ka imta gano to dena 150 ga 342 ga 150 ga into 342 ga multiply dong tar di sidare 51300 asidagi 36 khai dok tuni minus 36 to kunta to 36 adu 512 kata ba 51264 51264 tare sigi square root amung lo duni square lo biro sigi square root lo tar di to 226.42 yare ko ajuda mu kaino ni yen duni asida mu 150 ni yelak tuni divided by 150 ni yel answer ji kya tar ba 1 point 1 point kya tar ba se 1 point je lan du male 5 se tare aduga
1 by n di hagi go 1 by n 1 by n formula the 1 by n with dine formula the 1 by n we give me n square n oh n square nanti n square nanti n khatang ni 1 by n khatang ni n di 50 si chumam gani da sumbro sa 1 point si tarak tu ngani 2 1 silai re sira sira kano ni yen bana answer is 15 ko hojki history do yengje root over sira si ang ja si root over right I hope 5 root over come on man 5 1 5 1 2 6 4 sira root log pa natra root log pa ado sita ba ado itari 1 point chumida na sai ta gi man sir da samani 1.509 gi chang da yare ko sita 1.509 sita re ko sita re silera silera kari kari kamin pini 68 daga do ma 1 by n FIUI should be 60 oh I know lala man 63 instead of 60 oh 60 36 not wrong I say 36 is trouble I say 36 is trouble 6 are 36 not wrong ado itar di sidagi 36 khai dok tu ne noi na haji ne kai no 81 ta do na tro FIUI gi do 81 FIUI gi do 81 FIUI gi do 81 FIUI 81 81 FIUI gi zero so din zero 40 ga si ga di kya tar ge 60 dar bo 60 dai di dang 27 option dar di 87 dar ko do sire 87 lera ado sin is the 32 ga 34 ga di 66 dar 66 ta kay option lok ne ba 27 option ne 3 dar ado ga 3 dar ko 3 dar tinjana do ni 3 dar do 36 7 8 oh 83 have ni ne 83 oh 93 have 93 so me 93 so me de ado khaidong na ro 93 dagi 93 dagi si 87 ni ko 93 dagi 87 khaido ko 93 dagi 87 khai dok tar ri kya tar 93 dagi 87 khai dok tar ri 6 tar ro 6 tar is the minus 6 so is the larsa minus 6 on the table of 30 to 60 the FIUI column you wrote 63 instead of 68 68 is the never oh 68 we give
ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯤꯟꯖꯅꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯝꯅꯤꯁꯦ ꯇꯤꯟꯖꯅꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯝꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯝꯇ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯕꯗ ꯁꯣꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯂꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ 1.509 ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ 1.509 ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯍꯣꯠꯂꯁꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯗꯇꯥꯒꯤꯁꯨ ꯍꯣꯠꯂꯅꯤꯅ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯂꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯁꯝꯃꯒꯦ ꯅꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯇꯥꯗꯣ ꯍꯣꯠꯂꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯅꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯕꯤꯒꯤꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯍꯣꯠꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪ ꯁꯤꯗ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯃꯦꯁꯟ ꯑꯩꯁꯤ ꯒꯥꯏꯗ ꯊꯤꯜꯕꯒꯤ ꯁꯤꯜꯂꯕꯅꯤꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯅꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯉꯣꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯝꯇ ꯀꯣꯟꯅꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯁꯃꯦꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯐ ꯑꯥꯏ ꯌꯨ ꯑꯥꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯑꯦꯐ ꯑꯥꯏ ꯌꯨ ꯑꯥꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯅ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯁꯨ -6 ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯍꯣꯠꯂ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯃꯦꯁꯟ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯐ ꯑꯥꯏ ꯌꯨ ꯑꯥꯏ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ 366 ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯃꯤꯟ ꯍꯣꯠ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯤꯟ x ꯕꯥꯔ ꯃꯤꯟ ꯍꯣꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯟꯁꯦ 44.6 ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯦ ꯃꯤꯟꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯇꯣ ꯁꯤꯁꯤꯒ ꯃꯤꯟꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯗꯇꯥꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯦꯕꯤꯌꯦꯁꯟ ꯍꯣꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ 1.561 ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯤꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯅꯪ ꯁꯤꯗ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣ ꯃꯤꯟ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯤꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯇꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯕꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯤꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯗꯇꯥꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯤꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯣꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯁꯣꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯕꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯤꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯅ 1.501 ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯃꯅ 1.561 ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯗꯣꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯀꯣꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ CV ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ CV ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯃꯥ ꯕꯥꯏ ꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ x ꯕꯥꯔ ꯏꯟꯇꯨ 100 ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯒꯃꯥꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯁꯤ 509 by 44.6 into 100 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯁꯤ ꯍꯣꯠ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ 1.509ꯗ 1.509ꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ 44.6ꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯔꯤꯅꯕ 100ꯅ ꯄꯨꯔꯤꯅꯕ ꯇꯨ 3.38 3.38% ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯣꯠꯂꯛꯁꯤꯅꯦ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯗꯇꯥꯒꯤꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯁꯟꯗꯨ ꯆꯥꯎꯕ ꯌꯦꯡꯖꯦꯕ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯀꯣꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ CVꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ 1.561 by 44.6 into 100 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯆꯥꯎꯔꯦ 1.561 divided by 44.6 sira into 100 3.5% Karan Chaurage Kanose, Somnan Chauro says, Somnan Sina 3.38 and Sina 3.5 Somnan Chaure. Coefficient of variation Somnan Chaure, standard deviation Somnan Chaure. However, the group data of the group B is more variable. I do know. Smite or what Pama? Yarego, Smite or Walla. Sibo Namgoto can tell broken my dog. Question me, I'm like a question with tea and Mupir. Question 5 whatever, 5 people. 5 punatra. Question 5. Question 5 point. I don't know question I'm the one. Ado course in the course of Nina. Boyna na ahan bazuka dog winning hitting all money.
ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪ ꯈꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯈꯪꯉꯣ ꯍꯣꯠꯄꯁꯤꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯣꯠꯂꯨꯔꯅꯨ ꯍꯣꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯗꯤ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯗꯨ ꯈꯪꯍꯧꯕ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗꯣ ꯈꯪꯍꯧꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦ coefficient of variation 하시는 그이노 아다기 그이노 min deviation 하시는 그이노 아다기 min holpo 마tam다 클래스 잉이 칸드리 아데 min holpo 마tam다 step deviation method assume min method ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯃꯦꯊꯗꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯊꯗꯅꯤ ꯑꯩꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯦꯊꯗ ꯑꯍꯨꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯪꯀ ꯑꯝꯇ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯊꯗ ꯑꯍꯨꯝꯗꯣ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯣ ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11ꯗꯅ ꯀꯩꯅꯦꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯇꯪꯅꯤ min deviation standard deviation ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ coefficient of variation ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯪꯍꯜꯂꯣ ꯅꯪ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯍꯣꯠꯂꯒꯨꯝꯁꯤ ꯉꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯀꯣꯔꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯝꯇꯗꯤ ꯐꯪꯍꯧꯀꯣ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯍꯧ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯦꯠ ꯂꯤꯁ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯗꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯗꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯦꯊꯗꯀ min deviationꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ min deviationꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ min deviationꯗꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦꯁꯤ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯗꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯇꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ coefficient of variation ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯔ ꯈꯪꯖꯜꯂꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛ ꯍꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯩꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯇꯥ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯂꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯣꯠꯂꯛꯀꯗꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ probability ꯇꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦꯗ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯩꯅꯅꯤꯀꯣ previous year question for this ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ previous year question for this chapter statistics class 11 ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯡꯆꯤꯠꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ probability ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ Saturday ꯕꯨꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ Saturdayꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤ ꯅꯣꯏ class 11 syllabus okay okay ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯌꯥꯅꯔꯦꯀꯣ okay see you in the next video